Nana ama kunedu yadom. Edi emu odro nana anopede na de onam. Anopede boko. 209 na me ne papa bi hia wo mi kroma ye bi ase. E friend no Mr Paul. Na edin adodo na anim ye Kwame Sisi. Na me ne no etnai ma nyinsan bam ma ye wo abaya kama. Na COVID ni manti kuta me manti ja me mete ya ne se papa no aka nchenego. Na onua odi na de eteki ne wo se wo ye bia wo ye ma. Ti papa no bo sesen wo akyeremade eye kwada so. Ama onua no ko che dan no de ma ne ma no owo ahodo nti ko che dan ne de ma ne ma no. Na ben fie mienu ni. Me kofie ho a papa na yire na ote ho ne na yire pani no. We say we empene say won sabe kan dan no che say me kwa adada nko a na ni nyina nko wie say papa na busuafo aka akire mu say papa ne sifie ne bi wo me krom e ma me ba no ti papa na japade bia me ba ne nkan ho bi me so man from poma nyame anim ne kure ni eniema mu enhye dan ko ye kurati sa kure wanyini 14 years enu am tie nsama na ekoso ha ama akola 15 years no na me ra ho ye na me pese me ba no so ebe kosa atibia no munti modaroma me de be dam na mahwe ama me bensa aka ne dan sei ahokyere nti matu akotena me krom me ne me ba ni nyina eniema nko yi tim ba no pe ya na mama ne Me ba cho afi ben na uhia agya no uhia no 2009 na mo twen pena na se oye ho ade ba cho da bi empena twen na eba ba mu na nka obeye bet me na na ne anyina su hene na na akosia ho ba wona wo me maame na papa no so ne wofa ne ohene no bet me na menim no ono so nimme ti obeka kire me se o maame se eye abusuaware ti ye twa so ti me wo kan ya na me so agya wotetim eti mu gya ya afi ben akola ni nya 5 years no obeka asa asam ne kire me ti wona na ese mu gya ya kra na eche ansa na o free mu no wo kwa na papa no wo yire awaka kire me so wo yire no wo yire sen o si wo yire ba kan anti comfort one ne te wo tema nti ba ne sen na se oba afoforo age efie na boso enu kra o wu ye na me hu se oba afoforo sa ka ho no de wo kɔ ni fie ni efie ya me ka ho asam yi o si fie ne foforo na o de me kɔ de mensi manko hobi wan kɔ fie obe ba na mu hia wen behind dan maame wo akokɔ space behind dan maame a ho na na meti tina ono na eba Salome ana na nso timi kɔ bɔ away kakra there be say ono no wotema na o ye business mind na okoba ti no wotema nti se ofri tema ba kuma se de ana oba wo fie ba to say owoyere ba ko owoyere mienu de that time no na unim se ba ko pe na wone ne te wo tema na nti owu ye kire mbe hu so owoyere sen akunafo ne be ye mienu e wa yi na se de otifie o sese ho na ma me de hu no na minim no eti time a wone ne hye ho no mo no na ne yere mo obia no anya ntokwada da bi obia mfrɛ oda no threat comfort no kwada na me ne kasa ebi wa ofra me frɛ no wo ho o se wo be chia wo be frɛ papa no na ne yere wo ho na no ne tema o se wo be chia na me sian na maje phone na me ne na kasa sai chekutimi echia eyere eya nkomo me na ne di because unu boy ne na kasa na se o se ne yere wo ho no mo ne yere nkasa utimi ye board kasa ai o maame ti ase se maame no sabe wona na wo ba ko na papa no so ni fie kwa animu nti opese wo ti minim asamo ne maame ne kan ma maame no ejetum musa nti ana ne okura no nkomo be na mu di obisa me ho te se akula no ho te se enwa wow ya ma ni bi na masre na mete ho na me ni mi kuru hyedem na oba bi afre say ne side chicken ne mi o na woni mi kuru na kasa wi a me yire wa ha Frimpomaa wa ha na be bia ze nka we ne me say ai na me ne side chicken no etimi akasa na be say akra no te sen e ma ni bi akoma kama o seriously nice one nti wo ba pa woni okra etimi di nkomo kama papa ni free mu no okra ne twe wo bata ne ho ma mo ye ye ne bo mu ana so time ne de me na me ne papa ne ni ho biem ti de wo se me ye bia no oba na nkasa nso e wo twe ne e bata ne ma ne ho
Wo say ye de ma ene ye de ye eti oba chire koy matiti mu wi ya mo che japade hwan ne hwan na ewo ho no ma mo che japade de odi na de no eye Mr. Chempem ene frɛ me say memra na enkola no nuafo ni nyina ahia na amfa obi adan ne ma ne yesen mi mom de me 6 na menim okay nti o mai ko hia ho efie ho a okoche dan ne de obi ade ema no na me de no na do no na problem wo ho nti o yeso be ma carpenter abeye na me so be bia na me tini nti me ka kire sister ne say se obeye wi a onye key no emfa ngu me ho nti me ko ho a na se wodada me na me ko anyina su ho me ko a hwan na aka se onye key ne engu ho ma o eye papa na yire na oti ne yire na oti fo no e friend sen o de chirewa e na penny ne de anti comfort okay ti wono na me ko a o se papa ne ba penny e anti comfort ne ba o de kwa me se papa na japade dɔɔso nye fie ne nko nti o de asɛm ne kokot na o maka japade ne nyina abom na o mache enam so okay nya bɔne bet me se no eniema nhyɛ dan ko yi nti me ba ne dan no o mu fa ma me akla no so wonyini na ja me fa se me de ese ne o de ma han kura betimi de atwitwa ho kakra de ahwa ko se sister chirewa no kura make akla registration GHS me friend se me sere no se baby amete no eniema mu nya mo ame se ne na sister no chese me ne na ye nua kra ono ne mo a wo kwan ben so for registration so o ye se ko de dan no sika anasa dan ni sika ni bi o ye se ko de dan ne be ma han tinka o mo ame na se wo de ma han wi a na nka obeti na nka watiska no so me kan onfi me na ukose ukwa akwaje oba ni kia de na chirewa no ka chire o me kwa the last time I call crowd o se dan no key no hu be bi o de agu ene mumu ani ese mu bebu ani na moto lock foforo eno so e ne ye no chese me na ye nua kura wi a abusuafo no kwa se me tai ono na chi papa na japade dɔɔso abusuafo afa bia na sa na mo ka me nim ba wan kasa de wunnim na japade dodo de me nim aye se de odi ade ndem call fie ho me kura fie no se nya se wona de me call yanka o ka se me nko chere wanka me hu chese o start no ena o de me call yanka me hu fie ho ena o de me Tibacho mo frɛ achempem na emame na ye misa se on ne di ade achempem ne di ade on ne di ade no number no ben we no mame o call o transport we na onua na adwuma no ti we na Cote d'Ivoire ne ti number o de maame no wo fra enko matenti se ye wo chirewa number nti ye mpe chirewa ne ye hu de o gina so a obeso wo je wo ba ne dan efi ni nsam papa ne ma na aka na sa dan no mo che wo nyina nya bi obi anya bi na nse ya me ko fie ho no na papa ne ba baako one sabe kroboni bi wo mienu sa girl no baako ti fie ho num bi a wo se wo sua adwuma ono papa ne ba ne de ono na betena fie ho wo se wo sua adwuma se papa ne ma nyina nya de a wonim side check de ejapade wo nka ho but ebaba mu a akwa na se wonya ne de akwa de otene ba bi na mokoye matopa ekokofa ne ba yo nti akwa ne de ese wonya ne de nti ma menhwe oba good morning morning madam pacha pombo ko de adumia ne hwe na yo nyame adom am chiro aye frɛ me Maame Frimpomaa ha ye Lawson TV na hema ediwa ba mba chonim na hema o menene pa unim no akwan ben so ese oni mi kunu oba okay mpacho be ma ne ye wo ho ade mpacho an me wande ti time na woni na hema etwempena na ai ni hui okay na ti anti chiro mpacho wo na ye first wife ana se wo to so sen e pacho de ya nwa de second wife okay wo na ye second na de ya nya ho ade nso pacho se na ebusa mi ntina mtum ka anti chiro wa Matias se yesi wura free mu me ma ya akọ o free mu covid time na abusua ba behia ache japade na hima ba idi ewo mu wo se o je na wa hwe ki hu asem wa ye do ne ade time so oba be je safo akura mi hu wo be so de akura ne dan be ma ne de ntia ente sa mpacho o kan sa onka mpacho o ba kan sa onka no kura na o kan sa misiki na me ye drama na o ma men kasa oba pampacho no kura ne ye den ye no nti ne afro ye pese ye ti fi won chen
me no ni problem to ko kasa maka no kure wo ene se me pa cha me kunu free mu no ne ya fo pa cha utie mi ye bi tie o pa ba pa o ye no me wa ha ena abusuafo ba ye omba na mse omo be cha dan ba mamle kwa so ne mo fa so ba me nya we busuani bi ene ha tuonia ene di ani mu oba ya na obewura adem wantia me wanya hwe obewura adem no kotro da we yanim no atro da we yanim no atro da we yanim we wodia eti eba ne sa no hebeje eba nta na mbusa ne se na yebu kwan so kwa obla no oya me ho ade mobile bi se di entina ti wa firi mu a ne yemu no mo ne me ntina ase na mo ne me nkasa na wutimi ba ebe wura dem throw wedi yanya ne sa on cha dan bia wa ha so ba cha bia emre mu no ejidi panya yi bi afa ba ko e watama etimi so dia mitim no me no obi ani eche because me kuruti ase no me kura we no ma me hu se mo mo approach bi nti oti 3 bedroom or so ma e ba no sa akra no kana chafa ni sa dan we eti ne mabi wo takura de me de no kura ne do kan na me kan ne mabi wo takura de ta ankra ne de oni ho a o tere me aya me mo ba bi na eti ta mo mba cha he no na me ka to mo se nchane sa timi no obi ani da cha ntimi ji obi a na ne ki no de mo obi mi ti obi a de no no kwa de na mji mi ti obi a de se ba ma ne ye ho ade tinye buo kwa so no mo de ba ye ntie ta na cha dan to mo fa nkwalo ya na lo ya meche edan no esa me ma kwa me nche aje ne de ama ana me no mo gidigidi ko enti ta na no mo twetwa mu light nam ka tanza kana ya light na man ba me nye ono nam plan asem ti na me ya ma ji ba no yen ka do om de ma me na fa na oba ya na o se ya o de ba ma han nam ka tanza onya abotere because asem na ba ko police station the police phone na answer wa esa se e to onya abotere ya abotere no nta na ba no pescado na ko school ti me na me na ntwe de papa ne de ama no bia no ka me ye afrim na nka wanya bi ba me so me ti ase me nkwa me ntimi na nyinam ti sai ne sa de a tanyi no mla ye nyina ntra se na adwen no enkofa akọ se enkura na aka be mo bi ana ebo ho dan no minyu ama mo na tim na se be je ama nkura na aka na ya je ama mo eno no nti ase na o de aba ho nti mam chiro ampacho edan na wo mo cheye ne papa ne ma na aka no wo mo chefa o munya wo sa efie ya ye ka ho asemi ho na tim e ba cho kwade fo na me ka kire me ka maka sefia no ba ko ene ko school o do ma ebe sunyan o ko school sunyan kana wa ba ha eti o ye bi school na wo ko ya makoya na wa ba ha nti ante chirewa edan a omo cheye I think say obi anya ne chefa aka akra we ya obi anya ne chefa sa ni ma obi anya ne chefa na unim say bema anaso oba free mu obi free mu na wanye ensamanse wela enya busua na tena se eche na japade ye de ma ban omrem aba be yen hyehyeye na nke de ache japade no mo ye san hyehyeye no mo ye san hyehyeye no me ba try sanam ka se ba mu dia meti afie eti se wo pese ye mfa nkwa ban mu na empanifo enimo de enka papa na japade nyina mom na ye mfa the first ka ho na ye mfa baby mama se won chen nyina na ye nche japade no ba try ha okay matinti sa na be de fa Ghana emra kwan so se de be ya obi akoma beto ne yem na nte chire wa se ko ba se matisi ye sa hyehyeye no na ye cha baby a bebeto bia ye mpoye mu ana okay mate nana yema de
unua ba menkasa wo kra because oso ohun se di nua preko pe de wo kani no ohun me amene ni mienu kra yese mo se o ta said ne ne me ko na se papa no pe ko abere ko pe ko fo pa o je se mo se de a e de taste wo nanum ma kire wa beboa no wakana onu ma pe taste enti me ase we na ekoso no e ha me ni problem kra mate mam kire wa unim se de Maya mana ye fefefe no mama ye mfa sa odona ento aso na ye mfa emra kwan so nka papa na japade mom na ye nchema ne ma no obi enya ne de na yire nso so enya ne de ye de ni nyina pipes ba mpato sofa mate ti we de enya me adoma mate nya me adoma ma ye nhia ochena na ye ni nkomo ne nto aso why me don mpato pambesa nya me adoma echena no pa Man from ya wa hu ju run about ya ya wa hu ju run about mean baby am wanna me per time no nti nka no pa ma no pa no nso na nka wo ha na na ma benya kwan no nso se me krom ti me ono ya ba o fi me ye edija wi ansa na matimi aba mpa chew me ba na na hima e ka bibi na nanti time be na nka benya kwan ochina no de because as ye gada omunyina nti ene ne ye jaso ubenya kwa ochina ye break holidays ntwem it after Christmas no na ye shia mate mam kire wa na I man say after Christmas ene obenya kwa nti ye di bronya ne wi a why na uwo bibi abeka kire na hima ataze uwo bibi abeka kire na hima na oh ya bi o de am kan sa matia no na hima uni abechi me de ego man nsa baka wa onya botere ene oba no baji ni bro nya ade ka kire no wanti ni yi sister afia ya party baji ni bro nya ade mate nti anti afia wo mra da be ne ya ene ya de onya me na ngwa etira mate echina part beba no abaji ni bro nya ade na me say onya me I mind ba ku di ka na na je na onya me mate nti nyame adoma ochina part ne ma me beba no abaji ni bro nya ade nti we de hihye ne sei kutu sei bam ye ba abaji shirawo me da se papa na ima we de simple tietia ye be hwe wanya wela ye be ka bom na busua ni nyina san ye hia ye che ye no ba kire wase ne bo anyo so enu nti na wo kire se onfa oba ne de emma no nti ye be hwe ne ato aso wo ho why me da se hey elder mpacho brema me boama asem na is simple de betumi aka nyina ne se nyame abem on se wo hwe nkomo no na hyase ne na kire se asomdwe mu a de obi a hwehwe e wona brabom eno no na owura no waye adwuma pa o ajapo wabo adwuma ye wo mema ne bisa o mo mfa ni agro ba bi obeduru bia no to e basa no a na amase ekobase woni ho a na akiri no se ntoto ye papa bia ntimi ankoso a na ye bibia e wo ho na ye be de pa se ye nua ba ya ye fra nu yi wo hwe odo a wode gye asem no atu mu preko na opese omunyina bum na omoche niema no media asomdwe ba na Frimpomaa me problem ba ko ni yesi pani no comfort no odo won kran e na wafa nkran dan ono na owura no di kan wa ne bobra ye nim hyehye wo ho so wo ye world man no so ono ni mienu ne bobra si wo mo dan e na ono oba pani anase obi a wo ne ne kunu asetena hyase abrabo eno no se ye kum ho a yam se ono na be kire anya sa de ho no e kire ma dwene every say meni mi kunu na tie na ya bobra na ya japade na japade no mi kunu ni ho na no abeye mene me made ya na yatimu de a na mene no ene bobra nya sa de na ansa ene e bia wo tie sikwam akọ fa mani bi ne wo ma wo ya japade kire ya ono no de wadi kan ne nete eno hwehwemu na betumi am yetumi akasa asema me kan amanasi na ni nyina mu no sade sister na ka no ebeye sa abusua pani no eba asemi mu se nipa na anya wola anya no an se fitin ya se ekoche sade na wo kire mu no enti omomra ne yemfa kwampa so emra kwan so
na yenche japade na nkwala no obi anya ne chefa na mfa asomdwe emra Elder medase my Lydia Matia Maame ene your friend is say many age asem ya eba anope yi no na emra na omo ka kratwe no Maame na say asa wo kan be nwotwe e che say enema bi wa ha eden say enema bi wo wa obi ebetimi tolerate obi nso entimi obia ne suban no kre na me abana de said na wo see ya na de me hu say enya de akekekeke enkukọ no bebe o na me ti wo say afia enya di o phone say well Lydia say enya den say ukunu mpena afre ukunu na o de phone dey ma wo yire say me no ka dey say o madam phone ma menye demonstration yenye me phone we madam o dey yenye yeah any hello yeah hello and nana ma net say nyame adom me we na enkra no ho ye de nyame adom me ne yiri no o ne yire no wani mu ate yeah me be trouble wa ma no be phone me say me the phone be shine no ma na tie so ahuro sister enya tie phone no me be shine no say no wa ese ye two side ese ye two omo for say wo frɛ be ma na ne yiri de wo ne ni twaka bia meti ase na eche se be ma no e ma wo hoto obu so ahuro be ma de owunu mu wo kwan se e bi obefa oba afoforo ba odibuo mawo ehefie eya bia fia nya abotre wo de mama no nsi yo mama no nsi na se odibuo ne mawo se eyira accept so ahunu accept so on for ba from mera cause bema bi wo ho a wo ne da ho obekwa akwa hwede no an edisi ono ane background of ano eti sa no wo no be ye dey we de ye ma wan kasa wo ma me wo de ye ma wan kasa minim papa bi a owu ye na ne ire wo da ho na ema ne ba wo si minim ma de dada eti mo fa wo ye ne sa wa de boa wa na One side chick din komo. Wakuma beti o. Kura ne se. Obia ne betumi. Untimi obia ne betumi. Enye kura ni kwansensi. Afiatie. Se kansi se ukokohia bema wo do no, wo ne ne bobra. Na e bia akoba se. Opema. Meja wo ne ma ne kasa. That's the point. Meja wo ko. No afa obema. Meja wo ko na do obema acheche. David. Wo de nya abotre wo ho. Meka abotre mo ase. Bisama Lydia mame. Lydia. Papa. Wa dawru mebu. Oh radical. Si awofi. Se wo enema onu mu ni ade nyina awofi. Me obi ho. Ti uko drufie na oba na obi abeyi bi no de ko. Na yesi di pass me na besesa ya. Wa odi wo de ne pe abefa e kwa. Ni say di panu betumi ne nanya nkitahudie. Oh, sir. Eye me fa ne say enigye kwa so so be welcome no fie. Ma de da ho na wo befa. Unlawfully. Obi di mo ka bo. Tio. Bema no ka di mo kuma. O ha pa. So ansana obi baba be fa me ne ma no. Le bia me ne no nkita ho. So ahunu e bia ma mehia wo silver me ka obi a wa be fa na say o ba be sere wo obi a wo ni and that's why I from for anti obi bia me be ready obi bia me be ready no me ni kwaya fine obi bia me be ready no na be phone no be kasa na dwen say wono wo pe ma bibia wo be di anti mama kom be bi ne ko e pa be ma to be o ko ho ne ko mama Debbie dia me pese ye kan say wo yes ana Mempra kura menchio na me ku wankasa wasumu jo ye wo mema nim bi wo ho a ehye nanum kura obesan akwa akopefo ma obi wia me be ma di na be mama so adwome me pa che se me de maso nyume enu kuru enka papa e de na ekoso ani moment me ko no wafa wo ma da bi wo kwa de bia me di ni suja asama ma Lydia kai se ukuna wona ne te ekofo ba na one oba no ye ko na o se jefo one mempena kasa disrespect kese pa oba no wa bie kwan kase e de ato ho ama be ma no a wa ni me fiasa point wa pe bia no onye jesa wa ma ne kwan ewo fapema me ne de tifie esa de bia ye wa de sombo no bo ho ban metiasi elder but ade bi wo ho a be ma bi wo ho a ukokohia na
mu time obekwa akofa mama me kwa mu tie side chick ne nkasa as a wife there be ohun ko ba woni side chick ne nkasa mani ni lemu as a side chick ya wa firi bia I am say Love FM and obi was uju hudi abodi me jimi hudi say as a wife Mimi nsro de ebekwa abonten enti woni side chick be fine mo be din komo me pesa me ne ye fa me ne be ye me pesa me ne be ye fa Messi usum. Me kumpna. Messi usum. Unnecessary. Asam so na mentality. Sha erabe yo ba ye wo bu ade. So ahunu. Enti men ya wote. Abusia na eye side chicks versus legal wise. Me kumpna. 0322009665 and then we be a phone line so no. My be a phone line so no. Eye 03220096650 032200961 we eye Christmas special. Ye oba no aware na ukunu empena efre ne kasa obeje phone achia na good morning hello MFK4SHORT mafia papa hello kafra ne mafia wantimi anyina so hello good morning phone bacho my ntie o but I family I am very interested my brother Anka me pese ma ware na ba ni se me ku tuna afre ona me dia me de bebo na ni mama no because I den na tese me oba ko ada no be ya mi sa na u fani se u be ma na ye wa u be ya u da na enya u den ni sa me ji phone u tuni ji ku kompo wo me ni da se all right me so me da say ma me peke wa ha good morning hello Ada opera. Hello, good morning. Ufra no lower volume. No, good morning. Hello. Bema na bacho maminti o. MFK mi dawase na pension yango point saw. Na mini kaka mekani say ape ba pe MFK. Adi do okoso. Na we ya we da so a tadi sikura na we mu nse. Eba ni sana libya da so de mama ni kan gitu ko di na se bi dia ege ba no ba be wonchen na wo de waje tu se tintina wonchen ni pa no so woye na fi otu no so mama Matemimi point ni say ma bema no onko but ene ne side chick enkasa eno ya mimi gina bre also de ene say good morning. Hello, good morning. Me do fun ba. Me pacho mi program am pesa me baso kakra. Sa atonya mo ke side chick legal wife asemwi. Ni nyina. Hello. Be man pacho oba pa me yenti o. Me pacho ni nyina no ejina be. Time ko for oba from fan kan. Enti nya man na kase na wo say yenya akumato ye ma ye ho se wo di be ma chi a wo be kwa kofa mpana wo di pressure besi wo ankasa wo so wo be wukwa na be ma no nam ho e na wo gi phone di bonani so ana wo kasa rough chest I check na iso to wo baby a o jai wo no obesi akofa oba na e say point no oba pa da say point no monti ase ye point ni say kwan ense ma ne ntwempena wo ba wo side check no hu le na di say wo kwa kofa oba na waware no adamfo na wo ne be ma na kasa wetimi anya kukuduro aka kire ne say mame no oyire nkasa na wo kwa akobisa say oyire ho tesen da city be no eti say wo do your side check na wo aye wadwen say o me de maba wi ya kwa wi ya obi ansi ukwan but tena saying good morning. Eti ufra no wa lower volume ne nyasa agise mi jai course ne we ye dia grandma ne nye de. Good morning. Hello. Hello. Oba pa me yenti o. Good morning. Hello, MFK. Yes my dear, mpacho my yenti. Hello. Hello, MFK. Okay, utie on wa chire ho rutantwi anopede na de onam. Pacho ne ade me nam anopɛ ni sɛ ajo
o wasan nkonya na me ba besunya adwuma ana me say dia me pedan me ama menya edan ni bi me je tu ma me mari ska se on fa pedan no ena onya edan no 55 million 500 okay inti minini nya ne ko 50 million inti aka me balance 500 cedis e woni ho ana me kan say scan no ka me de beto mattress by atiti ka crab ni situation na me ko na me ka cha ni say me nya nto mattress ni biem to on de me sere no anye asedi o se me de ye wan so ka cha me so nya de o this can me ma me ne ama me chira ama oba me ho fe bisa me o pesa o de ano sese misika na esi ameje na metim dan de se midem ama ye nsem pii na midem twa aso ena mjaram kan se misika na hia nto ne onfa no se nya ama me de asem no kodan police station by police ni na kwa yese na danfo ni police ni no kwana bla sa me twa ho kwan sa na any bibia eduabo na metimi eduabo makase me kwa kokumobi na baby am Marital branti aye kan ye friend say me pa cho di Joe ga kese se kwa hye nsem se wona nkotu ya wodan kama o me pa cho no ye ma sorry member sorry ben paint course okay youth me pa cho o ye youth leader na as na any o ye youth leader na me pa cho da bi me pe prof na o kan ye no root o ye youth leader na root je me so me pe prof Fiobia o prof na kan ye na me pe o ye youth leader na o prof sem ti na 500 akamu na onye youth leader no ye wadamfo anansa fo woni na wase opeda me pa cho wa kan de by man fa ma adwena ma no nti de na ebeba abrante ni ti mama na ka se edan ne de yetua ka awie na daben na me ne wote ano me nti ase miss minim ne nti e ma ne cancer no te ano kwan ben so eni na minim because ne ya no ye ne ade a oye ni nyina peche HSN ko peso ne meda e wo dan ne mu edan na wo ankasa wo si hello Joe, good morning. Hello. Someone the name kwa fidie no so. Na onte menka. Bema wanse wo wase wo pa wampene. De na bema waka che o se wo dan no me pesa me no te ano. Eno na mente ase no root. no ba obi a obi sam se da be na metime dan na no. Wo beti ano sesen. Ni mo. Wa misa no. No, me. Sesen na yete dan ano. Davi. Wo tena dan no mu di sen. Then say good 2-3 months. Good morning. Hello? Hello? Hello. What's a menka? I see what shut down. Joe, what shut down answer lines in the enye? Hello? Joe, what shut down and answer lines in the enye? Hello. What's a menka? Joe, me mete wonka. Na root. Want to make us any make count better. Root to the waba has all the neka 500 Ghana cedis for Nisi Kamano. Dabe na uti esikano. What's up in the mama then? Aha, and dia so wate. And dia wate. Edwaba Lawson TV so the neka 500 cedis. Dabe na dema no. Your friend
Also ma 5,500 safa kwa high dine ema no. Menti kasa ni ye flow. Eti free dede ni mu, chon free dede ni mu. Na be ofun ni ye na te menka. Why? Ozo aba se me de 500 cedis. Entity enchire mu no. Why? Huh? Menka. Hello. Dede na no ode chon free dede ni mu na te menka. Why? O kasa no we chire pa o. Tia. Na monfa ne ntoso na kasa ne men no. Anope ya se no obi akasa o te kasa no. Ba wo me kasa na me ka 500 cedis se obi de wa ba ne de ende o te. Ba de wa chire bia de ende o nte. Hello? Timenka. Mbatana. All right, your friend my baba will be a friend Roots. Also I was sorry about the Church of Pentecost na no ma 5,500 Ghana cedis se fa kwaje dan ma no. Nyame ya adumu nya dan ni bi na 5,000. And se obu ni tugum ote dan na no me ba cho asami sanete ye. Onu ka cha me se obu ni tugum. Waso se da ben na obem wate dan na no ama no. Se da ben na mete dan na. Mimi jo. Ujo. Sa no oka. Onu no root na bi sa me se aka ma do ko hefa. O ti ewu abisa no. Tuesday ba cho tie me. Last Tuesday. Tuesday kana ma show mo se en me bi sa. Ada sa na ba wo se me se me bu tu egu. Mimi jo. Onu ma so. Dia zamzo ka kire me. Me ji scan ka se face scan yes en dia so na ka kire. Me ji ba Fama me ko me do ska ko mo. Tuesday na pa ho. Wa scan Tuesday na pa ho. Wa ga jem se na ka be me de. Wa ga jem se scan on fama me inti me ndi me worry bia bona metimi abo dia so na ka kire me. Ya no ho. Ma weni na ho awa dia wo ya no ho. Le so bi ya papa ma fa bana fe ntua ne ka. Me pa cho me pa cho me ni anda wa me ni anda wa dem pa na o de be me. Me ni anda wa dem na de be mo de ka kire me. Me ya sa na pa mo police station me face kan fa ko mo ma ti ase. Wo bi sa ana mo aka na se nti je ba mo na me wo. Endra so o frame me dia 7 na ka kire me. Endra o frame me dia say we see me mama ni nda ho. Me won dey kwasa me. Dey na be ya me. Me nya o hwio. Ba ya de na obi aye papa na ugu ni pe ni mu ase no. Ka wo se me do sika ma wi a ni nyina wo awo ho. Ugu mi jo me ni mu ase. Me ngu ni mu ase o. Wo di scan maame a. Scan be do one. Scan be do o ha no. Wo da sama ko mo. Police did not catch them and say that be tie me police. The police did not catch us on the show. I'm afraid. Hello, Joe. Hello, Joe. Madam. This is for no ana. Police station. Police station. Enti wo disika no kokoma police for anasa wo be send ya ma ne dia ma route. Mate. Enti first kan kwaja police for ye wi a ye ne police for ne be disika na ba 500 cedis na route. Na Joe route was ne peda. There was in the power and penny affair. Say, just say, what's it, Diana? No, and no, Sunny, I can know. Madam, I also question the power. You're ready here, so. Now, what's me a dear Marco hard diamond? No, dear the baby. And I what's it, Diana? Yen na samba ko so engu ni papa say then I just mean cash in front of pa yen nin se America that am let na me ba cho yen fa de nin se je mo pe bia mo fe nin se de pe bia saka me ba o nka wo de ba bia da bi jo ba bia nka wo
yenye yemfa bibia ni nsi onka de me party ni say ena nka me party ena me jen yo ya menti no me biase na ka sama kire me wo de me akọ se me fo ti kan fema Jo sika ni bedi unchen ya di sen sika ni bedi unchen ya di sen bisa me se enti sai ba sam una me ni udi nkomo ya di sen madam ti la fule me wo di scam me wo ti wo di scam me fan to na fa ko ye in fact ko to mattress na me see you ma ta so na do tu adwuma ason do tu adwuma mu no ama o se wo ba ha dan fine wo di scam no start bo ano no wo scam no dia ma me ka kan clarify ndi wo sika wo me di scam na ko rent down dia ma me wie 500 series e dey ma wo ka tell me say 500 series na me dey ma no wo the best tomato into me if you really do my dance as ma make if you really do my dance wo say wo the best tomato enti jo uni bibi dia me bi sa woni say sika no e ba be di dada sale dey me to me nka month na bi sa na no ansa na wa direct me say me misa ne question sika na ba be di won chen wo say wo di ni sika e ma no wo say fato one fato mattress mame wono asa fa kira ba say me enya ntu ya wen kama na me ka me na echu ma so nti ekopie station di ekopie ho me ka me no ka kira me di nti na ekopie police station ono no boy track me no mo track me ntam ka kira ne say sa wo track me dia sa me ya fa ma won ne Mate. On the boy from me wife ka kira me ka hwenchra oyere na me ntrete o ka yem se skaru ntua o ka si me ni play pero so enza so man konya honom sa kwentwa me tware mitimi ntwa bio stand fam sika sen me mpene to mpene man so biara me am se to mattress me si me nya na me kan e bro 3 months nie scan me down ka che o anya na se me down ka che udidi wonom mint na ho ema me sika ma me do wonti me mpene to biara me sika na meje nene fam sika ma me Mate Jo, o se udi sika ne koma police fo na de fa mo ye ne Mate ye ne police fo ne beto aso ho why Mate okay me da si bebre nti Maame Ruth o se udi sika ne koma o kuma se he ya e na police station ne kuro ben so ba o wasa nkonya wasa na se kwan ne wa o Western region me ba cha da be na akoye police report no and any week do share that fro car free kumase eko wasa eko ye report 500 Ghana na nkonya honom na me dan ne ka dan na wantua na wantua ma me di free honom ba ha no se usua adwuma we me usua adwuma o CPC dey adwuma hairdresser usua 3 ye abusua route dan ka wo se wa fro car afri kumase akọ wasa akọ ye report 500 Ghana enti route na me di ubronya wate onkwa na ati wokumase ha Ibachan onkwa wa han dan foforo na dan na wo han ya watu afrim no fie rade o balance ama o ne menene kan say ananka odi amame okay nti wotena mu how many months nanza 2 to 3 months by me nya 3 months okay matinti ewia no madi ubronya mema akodi Christmas wate emoni anwade nyame adom emoni anwade abu me so abusua eyemo pafie emoni anwa eti ene root bedi emo ene anwa meba cho isa enunie emo pafie wono ena eton sa emo wei abusua sese Christmas no wa wo to emo edi ache wa wo tobi edi ewo fie rice emo pafie ene de aba na oba ye no se emo de ene an abusua me pa cho ye wo so ye bi na nwa bebre e wo Ghana ha na so do ana no wonte ne de ebi enyan wo de ya anwa mwa wontimi ni wo de ye stew a wonte ebomu ne de entimi pa cho wonya jambi wo mo abusua eye kama esan so siesie wakoma wa wonim so ye bi na hoden ene
Ensa ewomu esiesie akoma no ema ne kama kama nti sa wo yare krampo na yaka kire se wo de wuntimi ni anwa me kanfo sa anwa wei ene de ama wo ma me mpagya nkire wo yie wo radio ma wase me pe jambi soya bean oil eya anwa papa uhwie ketua bia etimi eya adwuma de ma wo tuaton a akwanya wo ho wo pe ne baako a ewo kumase heye edum abrosan miensa wo free Oyerepa abrosan na wo kona no eho ene mo pafie wo mo ewo etu pemu bi etu aton anasa wo de che wankasa wo to akofie ene anwa yi a wo betimi afrem 0244 615117 0244 615117 kasa mafia edini bia ba na matebo bosoma me abusia sa won send o dia maya 0247 0247 84 80 247 84 80 52 abusia se uhwe screen so a obehun se akunafo no wo masa line tin we ya no paidio na nrade no na akunafo di ni de ya kyero awie enti se wo de ma ya se ye ntoma se ye sika se ye aduane ade bia wo de beba akunafo ani nyanka wo mo besere Christmas minua be ma bia bo awura ha be ma budget say nyame adom mpacho na onse nyankopon adom mpacho no pay de MFK boko mpacho media ne Felix Teria okay na edin adodo na adi ni me AJJ anase Junior Jesus afi 6 years I started donation no na eso nyame anim se adoya MFK eso nyame ani se nyame adom MFK dwumadi a wudi eso obiani na hasia kwesiada no fibie ye no na yentimi didi ebreko a MFK de bia yetio wow ntino na eho behia so de nenso we be sie said the team ekase your penny can save someone o kakra we be etimi age obi nkwa no Junior Jesus Foundation na wajime so your penny can save someone Junior Jesus Foundation your penny can save someone bema nyame shiramo nyame shiramo pa se mutwisi afisem a mo ba be yadoye dia maye ntimi pa cho se e bia mo ye program bi ene ade na opese obi ebe bia anase akwanya bi wo se obi eboa foundation abetimi do number maye akwanya wo honom number obetimi send a donation say in case of your program be 0247 70 89 0247 70 Edia ebeba Felix Teria. All right. Nti mama ye moabo ye ho sa be ma nyame nhirawo. Nyankopon nhirawo MFK. Eda mo se papa pa nti abusuan pacho Junior Jesus Foundation and a day envelope aba Royal Papa B Royal Fijo also was send 1,000 Ghana cedis Royal Fijos nyame shira papa na onyo kese de wo ye bia ne so ye ni wate God bless you mafia mayedin no na yento aso okay akosua telma ede 20 Ghana cedis abayi manuel esi edu 10 Ghana cedis bright down so 3 cedis momuni Ibrahim 5 cedis George
Joyce Boachua 35, Dora 50, and our face to comforts, and so the 11 cedis Abba, Cecilia Yabua 100 Ghana cedis, Constance a free year 20, a boot 3 cedis, Francis Arthur 100 Ghana cedis, Elizabeth 10 Ghana cedis, Rita Amwa 50 Ghana cedis. Afenso John Eddie 50 Abba, Charity Sewa 100, Emma Downkwa 20, Linda Yebu, Barikisu, Gladys 12 Ghana cedis, Maria Santua, Mary Edubia 10 Ghana cedis, Helena 20. 47 84 80 84 8 52. Edini e Charlotte Frem. Maame Frimpomaa dodo a boy. Enne sane ya wasimi ade a. Grofo bi bedi bro nya fie o. Munhira no nso wo de akoma pa. Said the number you to the ya, Ibinum Sugusu, or Ibinum Suakuma say, Omunya number now, send or Modiaba. But Yaya yes, a bay for ba, and then a new sadie. Kakrabia will be our pepper, say, or the Bebano on Famra, and now will be so. I say in your bouremui, now on Swaba Trendy. That's it. Number is 0247 84 80 52 0247 84 52. It didn't Charlotte Frimpomaa Korankye. My lady, I route to say ordinary 500 Ghana. Nani adi wo wonsi ya. On say abaya bi say no we nyana na che say you good cause waya ade ni sika ne nsa beka na me de nka boy ne nsa hefa na ima ohwamo mu nyame ani mu ase o wo wanka Joe sorry se wanka nkyere awrabe wo bia ko han ne dan ewom ebi enamoso e na onya sika anase wo boa no na wakwakwa ada wo se da be ne betia no waware no okobu ne to agum na bia ne say raba ne say woje 500 ne de ato mattress na je say nke koda mu ane no ano no ye nya isa suban bone no afa na aso ogu ani ma so wuntimi nya ne hwe ye de akoda ne hye wonsa bibia betu ne bia no wo ne bebisa wo ima wo na ye bebisa wo Joe wo na ye bebisa wo je mali de ade ima fo de ayo wo mo nya fine Koyima ana oboyima ne kofi ima fo no asechire erade ne ya wo ho me dofo bi di ima me pe o masem na me pese o mese din no me dofo Emmanuel Joe asem na ba Joe asem na ba ma wati ahwe ima bi dom wati ahwe dom ye abusia me dofo bi ade kosua ba se yemfama enyanka no kosua 1 2 3 4 5 enum wose ma ye moni di ma fiade esiso no hwiegu ho na ye nkyere